Anya laki din! Di nakasarsarita ta na pudot ti ulok, Joshua. Saan anasaya at aldaw ko ita? At dako man napatig nga bagakin ka ngam napudot mo ti ulaw, Minerva. Ala, ikan ka iti inam a segundo nga agsao, Joshua. Oh, agsao kan. Ag-birthday jay putot ni Parilyon, Minerva, bakit? Kayat mo ka Sabi diti. ni talangay pagamday ta. Pagsayatan mo't gayam. Aha. Anya laki din ni Minerva. Nagalis daw. Anya nga iti pinartida, Joshua. Dua ababaw, ikan dua mo't akal daing. Ay kat mapantang aruden Nagginad kalakit din nga tigtignay. Ay. No pakilan ni Tanti Bagak, nagalisto ka. Mangibabain man ti asawa kon Parilyon. Inggaraw naman nandiya pinagbabawal at tiknik ako nada. Bayam kadilatan ni bakit mo, pare Joshua. Kitaam ngamin at igaraw na ijilamisaan paray. Nakasaganan ti sili na. Ay silipin na. Apang ikargaan na kadagiti makmakan. Di mo latan ni kaskaso ni Mari Minerva. Adumat ti sagana. Ay saus. Nagadaon ti inkarga na asida ti plastic bag paray. Inakanawaan ni bakit kaw. Ay mangibabain law na yan. Mangibabain ka manayin bakit. Nagadaw tin supot mo apagmakan. Kasarsarita ka aya, Joshua. Agulimak ka. Igaraw mo man ang tinagalas nga ugalaym. Apay alapdan na ngagsaw. Mabanugak ang makisarita kan ka. Awan mutlat serserbi ti pagsaritaan ta. Dudwa talang arudin dito balay. Lapdan nakpay lang agsarita. Sumarden kan, Joshua. Matibab ka makitam. Aha. Ala, agsao ka pa'y talaga makaraman kan kanya. Ayan ni Joshua, Minerva. Didakman pa'y kasarsarita, tatang. Anya? Ay, ada ko maibagak ni Joshua. Di man sa pulan kanyak ni Joshua, tatang. Makadisturbo kayo. Ay. Nagalasin day ta pa nagsungsungbat mau. No kasano ti kinangisit ti gugot mau. Iso may ti kinalas ti ugalim. Anya? Kasarsarita kay tinasayat. Sungbatan na kiday ni ti baribar. No saan lang nga may pari ti mang disnog iti babae. Dinanog ko, day ta nagpost ko, labibig mau. Anya? Betty, bumatangak man iti suka. Bitkin, paminta, bawang kan sibuyas. Anya pa'y tigatanga, Minerva. Di mon damagen no anya pa'y dagiti gatangek. No anya laang dagiti imbaga. Isula ang tiitad mo. Apay ngay, Minerva. Makaungot ka matan. Itad mo kit din dagiti gatgatangek. Tagawid akong. Kartingam. Ay, di nakapuraan, Nagginad kalakit din nga agraw. Inaklag humatangan iti sabali at tersena. Ay, kat pumanaw ka nga ruden, Nagalas ti ugali mo, babae. Saan ang nagalas tuwalik? Sika tinagalas tuwali na. Na? Siyak pa yun tinagalas ti ugali na? Ha? Anya ti kayat mo ama pasamak ita, Bete? Ay, di nakman karkaritan, Minerva. Aggubal ta ano kayat mau? Kabutang kaya? Ha? Mamin ano kamutlaang akong taran ngay? Na ay, nagtangsit kan babae? Ikaktupay ti gripo day tabakrang mau? Tapno maungkal kan? Buisit ka? Anya? Talaga mangibabain ka. Naglaing kang agsapol iti apa. Ops, di nakasarsarita, Joshua. Si kaitan ti sarsaritan dagiti karuba. Di mo kano ammo ti makikaruba. Sige, agsao ka pa'y. Ay, saan arumbang ti kasdyengin naramid mo kinibite? Sumardang kan asumanaw. Guyudak day tagilam makitam. Anya laki day ni Minerva. Apay, di ka makauawat iti sao, Joshua. Jak kayat adengdenggan day taboses mo. Awananak itimod ang makisaritakan ka. Nagalasan day ta pa nagsungsungbat mau. Intun kwan makasarak ka iti mang tutupken ka kat aglaban kayaw. Saan to ang mapasamag ti kasta? Gaputa awan ti kabutang ko. Anya? Ha? Awan ti pagbutbut ngan tinagtaudak a pamilya. Pulime tinaturad kan man nakigubat. Anya? Day di apong ko, veterano idi tiyempo ti gubat. Day di matatang ko, soldado, pulis mat dagiti dua kakabsat ko. Anya?
Ken ado dagiti kakabagyan mi a politiko. Ket no kabagyak mat ket ni mayor dito'y ilit ayaw. Aniya? Uray ti congressman ket kapidwa day ditatangkaw. Naay? Iso asa anak asinsinan a tao, Joshua. High profile tinagtaudak a pamilya. Ay, imbag man ta maanusam ti kasdi a klase ti babae, nagtangsay anak kaw. Tatang, No agsasaw, kunamlan isaw ti kalayngan. Awan ipirpirit na saaw. wen nga raw tatang. Ay mababainak pa iti naramid na kinibitay. Inapanakitay. Namuak mo't day takin ni Leon, hindi nagsabat kamay. Damdamagan lang ni Betay, no anya pa'y tigatangan na, ngam kilaat ka na, nagpungtaw, kat pinagsasawan na mo tayo. Binagbagak mo ten, ngam di nakdengdenggan tatang. Mapagbaliw mo pa'y ayat ikaskin ko na, anak kaw. Pagbaliw siguro madisnog mo, yung nagpost ko labibig ti asawam. Tatang, Ay, di ka ko mamasay riti imbagak. Kaputapod no mo iti nagpost ko ti bibig na. Kas labibig tinapas maabulilay. tatang. Nay, si kamot ti masabat ko dito'y paraangan, Minerva. Wala akong paki. Nagalasan ti panagsungsungbat mo iti bakit akas kanyak. Awan pa'y panagrespeto, Minerva. Nasken ka di pa'y nga ibagam asyak ti masabat mo, Nana. Ha? Stupid! Ay! Nagalasan day taasaom, Minerva. Ita lang amin amag naka iti paraangak. Iso nga imbagak ti kasjay. Kasanumat ngamin, paritan nakmutan ni Betty amag na iti parangan na. Anya, nagalas ti ugali day Betty. Paritan nakit din amag na iti arubayan na. Apay nga paritan na ka, Minerva. Yak amoy ti day babae. Nagtadam ti mata na akumita kanyak. Kasla agmat mata amang gagamod. Anya, at dantulat taal daw kanyak na diabete. Apay, dento lang atan lumabas iti paraangak. Ipakagat ko iti nagdakkel nga asaw. No lumabas iti paraangak, tapno ammo na tagbutang. Apa yun, Nana? Kas lamang liklik-lik kamutan dito'y paraangak. Sabali mo tin andalan ti pagpagnaam. Ay kwa. Mabainak nga main betay. Amang ano iparit mo mait no magnaak dito'y parangam. Apay ko mga iparit ko amag naka dito'y paraangak ngay, Nana. Imbaga nga min kanyak ni Minerva. Aparita mo dagiti tao amag na dito'y parangan. Apay ko mga aramidak ti kasta, kat ada istor ko, Nana. Di pa'y kat awanan ti umay gumatang kanya? No paritak dagiti ka aruba amag na? Ay, sinalbag da di a Minerva. Palso amin nga imbagbagana. Diyo pat yan dagiti ibagbagana, gaputan na sakit la tinakam na kanya. Jak kayat imbagbagayo kin ni Betty, Nana. Siyak pa yan ti rumrumwar adakas. Bakbakutan kayo at ismosa. Awan pa'y amuyo. Ay, tanangam ko mati pa nagsasoom kanyak, Minerva. Awan, ti madingay bagbagakin ni Betty. Nagalas ti ugali day diabeti. Kunamlan asino nagsasao. Agpada kayo iti ugali. Siguro, pinadakas na kon kini Betty. Ay, saan ka pinadakas kini Betty? Sa balay, tinagsaritaan mi itay. Ulbot na bakbakatan. Nay, nangalaam iti laing mo. Amang ibaga kanya kiti kasta, Minerva. No asino jay nagsili, isumat ti magasangan. Ay, tanangam ti panagsarsarita, Minerva. Amangan numalipatan ka, akaaruba. Pasensya kayo, Nana. Nalaing ngamin yagsaw ti asawak. Ambok pa'y laang ti pagluglugarak nga uray bakit akaw. Diyak magustuhan ti panagsasauna. Maumak mo ten, ti kasjengar aramidon na, Nana. Agtep-tepelak laang tajak kayat yagriri kamay. Ay, diyak kayatan nga ulitan pa'y ni Minerva ti kasyay. Tama nga no diyak makapagtepel. Nana, Naano siyak, ngam no siyak ti mapunuan. Diyak atrasan ti asawam. Nana.
Pasensya ka no kastoy ti panagsasaok, Joshua. Nalabas mat ngamin ang kasawam. Apay nga itaka lang ang sumangpat kat malaman. Ha? Kasarsarita ka. Sumungbat ka itinasaya at Joshua. Naggapuam. Iji balay da na Alberta. Anya tinaramid mo ijay balayda. Siguro, babaim da jaba ka tanya. Ay. Anya ka din dito sa asawa Minerva? Babaim ka din ni bakit Alberta, Joshua. At dalaim paramid na kanyak. Tinulungak lang mat di bakit? Awanan kay tibaing, Joshua. Agbabae ka lang arudan. Jay pa'y bakit anagangsag. Nagrugay ti panunot mo. Mapaisuan ka. Gaputapud no ti atap ko a babaim da jaba bakit. Ay sumartin kan. Saanin anasaya ti rumrumbar di tanggiwat mo. Naanos kakit di pari Joshua. Nusak lang ti asawa ni Minerva. Dinusag ko. Ay, mabainak nga main kadagiti kakabagyan ni Minerva. Paray, no kabailak pa nga anusan to gali na. Agan anusak pa lang Amom pare. Tikas jay a klase ti babae. Di mo ni kaskaso. Bye-bye amlatan. Ay, pare yawn. Ay, masya na kun kan ka pari Joshua. Nakakaasi ka namang tep-tepel itiriknam. Amok akayat mo matan akabilin ti asawam. Ngam laplap damlaang ti bagim. Pudno day tangay bagbagam paray. Jak tu pa yan ni kaskaso ni bakit mo no masabsabat ko. Taamok matlaeng asaan anasaya at akasarita. Likliklikan min ni Mari Minerva pare. Apayasap sa pulam kanyak ti asawam, Minerva. Saan mo tin anagawit tatang? Napan ko sinapol ija balayda na Alberta ngam awan mag. Apay nga iji balay da Alberta ti pang sa pulam ka ni Joshua. Kat no babae ni Joshua ni Nana Alberta. Aya, babae ni Joshua ni Alberta. Wan tatang. Agbabakit na dya Joshua. Agbabae lang arudan. Jay pa'y bakit akas lakarag tirupa na. Ay. Aguyaw ka manin ako na, Minerva. Kunamlan na pintas ka, babae. No kasano ti kinapangit ti ugalaym. Kastamay ti kinapangit ti rupam. Anya? Karkarupam day ta nagngisit a kilikilaym. Tatang. Yawanan pa na Joshua. Saanan anagaw-awid ija balay. Nagkuyog dan kini Nana Alberta babae na. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam Minerva? A babae ni Joshua ni Nana Alberta? Wen Betty. Isu asaanin nga agaw-awid ni Joshua. Tanagtaraydan. Ay. Awan pa managnak mo iti dayta nga ibagbagam Minerva. Umdasan apamaniknik ko tinakitak idi apa nagkuyog da. Saan na nasayat dayta nga ibagbagam? Panang dadaal layta nga ibagbagam. Garang ganjang mat da bakit Alberta. Nagsapol iti mangkudkod iti gagatal na. Pwe! Ay! Anya kinuna Minerva. Ayan ti asawak na Alberta. Amok nagkuyog kayo kini Joshua. Ay, aglablabos kan Minerva. Kamum nga ta, katsan anakadanon kanyak dagiti bagbagam. Tapno agnakam ka. Dahito iti parakan ka. Anay, dinanugnak na Alberta. Saan laday tataramidakan ka. Anay, di naklabusan na Alberta. Di mo ibabati paldag. Aso! Nalabusan na ni Minerva! Paruta kami na buhok mo. Anay ko, di nakpungutan na Alberta. Ay, kurang pa'y day ta Minerva. Dayto'y pa'y ti flying cake ka. Ay, sus! Knock-out ni Minerva! Gunam! Anya ngay ita! Knock-out kan! Ay nanay, babay na kaya Tersina. Naga daw tinakakita kanya idilinabusan kan kinuktaran nak di Nana Alberta. Ay, napukaw ko pa'y tipuot ko. Ay, kat gungo na agnagam kamat siguron. Kunak man no awan ti kabuting mo. Saan kaday apuliyo tinaturaid kan nasisiglat? Awan mo't gayam bail mo. Nalaing kalaing agsaaw, ngam awan mo't gayam ti kabailam.
Di nakadi sakit, Joshua lakay. Apay ko mang isakit ka ket si kamot laeng tinangirugi tiriribok. Alaman? Anya? Agbalbaliw ka, Minerva. Idjamon day ta mading aramid mo. Tapno saan ka may babain? Lakay. Agyaman ka. Taday talaeng tinaramid kan ni Nana Alberta. Ha, apay, nalipata maun a black belter ni Nana Alberta. Ha? Ay, no di ka pelagbalbalew. Panawan ka butain. Nauma ako ni tikas tang ugalim. Ha, Ay, di na ko mapampanawan, Joshua lakay. Agsingsing puta kun. Baliwa kun ti mading ugali. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Anya laki din! Ay na, nagimasan ti si Dain ta, Ernalin bakit? Agisubo akon? Ha? Ay sinalbag. Jack pala na isubo ti kang kanag. Addaman ng nagmiyaw apusa. Pusa nga rod agmiyaw. Pagsardingan man dahi tang agmimiyaw apusa. Makapawan ganas amangan. Pusa nga rod agmiyaw kunak manan. Baybay amlaang di talakay. Ay. Ilagid-lagid ng tibagi na iti sakak. Hey, Maria ka! Simang potakon iskulakay. Nakaluto ka ka din? Nagkapuan dahi ta apusa. Ay, napidot ko igit ti kalsada. Nakakaasim at nga agmimiyaw. Iso ngay nalakon ah. Anya lakit din ni Ermaline. Nagadulang arudan ti pusa dito'y balay. Anya ko ma. Nakakaasim nga rod ti apusa. Nalabit at pinanawan ng ti pamilyana. Anya? Pinanawan ti pamilyana? Apay, tao apanawan ti pamilyana? Ay na, nagadupay la reklamom di ta isko. Mangisaga nakakitde iti kanan da iti apusa tani. Mabisinan. Anya? Napan nagtrabaho ni Ermaline. Agar mo sarak matahin. Hay, prito abangos ti pagar mo sarak ita. Mga anakon akas to. Addaman yung nagmiyaw apusa iti sirok ti lamisahan. Tunggal isubok ti kanag. Adda agu ni apusa. Ay, makarengrang. Nagsakit iti lapayag. Sa! Madamdama kayo amangan. Sakpay ti umuna. Yawan lat ta. Huwag niyaw dalat ta. Dumawat da iti karenda. Ay. Nini. Ilagid-lagid naman ang tibagi da iti sakak. Ay, Maria kak talaga. ay. Apayahin pare iskaw. Nalpay mo't ti abagam nga marubayan. Kasano? Tunggal isubok ti kanag. Adda agu ni apusa. Anya? Naglay nga gampon iti pusa ni Ermaline. Ngamsakmet ti pagaw-awir na. Apay, awiren dagiti pusa. Tao da aya paray. Ket no kasla tao ti pangibilbilangan ni Ermaline kadagiti pusa, pari bagwes. Aya, Wen pare, kakaidda na pay dagiti pusa na apo na yan. Di pa'y kadut-dut ti pusan ti kamayaw pare iskaw. Wen latan Ay, saan lang adut-dut ti pusa ti adda iti pagiddaan may. Anya pa'y pare iskaw. Agraman panganan ti pusa. Anya? Simang po ko na nagapo iti trabaho isko. Mangidasar ka man iti merienda. Tani, mabisinak. Ha, adda manan insangpet mo pusa, Ermaline. Naggapuan manen dayta. Ay, nayaw-awan da iti apo sa iti opisina mi. Iso nga nyawit ko na. Anya, nagadun ti pusa dito'y balay. Nagyawit ka manan. Nagadupay la, katareklamom isko. Mangisagana ka iti merienda. Kan ipakan iti da iti apusa. Anya? Ermaline bakit? Apay aya? Ermaline, Disturbo ka iti panaturog. I love you. Ay, sinalbag ka. Di mo ikatantaulas ko. Mailiwak nga rod kan ka. Day talati ang mom. Sige
Mailiwak nga ro dahil. Ha? Pusa? Ada pusa iti abay mo bakit? Adda, Ikataman day ta pusa. saan? Bay, amdita abay ko ang maturog. Anong pasalsali? Bakit? Ay, basta, sana mabali na papanawag day ta pusa. Bayaw iskaw! Adda ni kabagis ka nga ermalain. Daka mo, ipagmutya. Ha? Ne? Kaslabad mo'd ka bigbigak, bayaw? Napudot ti ulok. Apa yan, bayaw? Basta napudot ti ulok kunak. Ay sus! Ay sus! Ay sus! Umadayo kan ipag. Inay, anya nga iti mapaspasamak kan ka, bayaw? Basta umadayo kan. Napudot ti ulok. Di mo damagan kanya. No sa dino tayan ni kabagis mo. Ay, nagapa kayo kan ni kabagis ka? Basta! Kagurgurak da diya kabagis mo. Si kala ko man ti nasawak. Idi, ipag. Ay. Nagadulakit din na pusa dito'y balayaw. Iskaw, anak ko. Wantatang, awir ko dagita apusa. Ha? Awan pa yung pagnaan dito'y balayaw. Agkaiwara dagiti pusa. Hey, nagaangot pa dito'y salas yaw. Siyempre rugit kas kada isbo ti pusa ti masay upyo. Dalo samot at ti salas yaw. Tapno saan nga agak pusa. Hey, makabanog ti agdalaw tatang. Isulat aramida kaon. Anya, naglaingag tarakan ni Ermalin iti pusa. Ngamsakmat ti para asikaso kadagita pusa. Ay, makarengreng pa iti panagmiyaw da. Mabising galakit day. Kalkalpas dalang anang tatang. Nagrarawat nga rin dagita pusa. Anya, di dapay lakit mahayblad amin. Tapno maungkal dan. Ha! Pasigmat akan ti pusa dagito ginatgata mo. Ermalin bakit? Wan, iskulakay. Cat food dagita. Anya nga iti sidaan ta. Ay, katag si data pa'y lang iti itlog ala, ingka kitin agprito iti itlog tani, mabisina kon. Salpag. Agsida iti naimas dagiti pusa. Na magsida kami lang iti pritong itlog. Di ka nagreklamo, isko. Pada tayo matla aparswa dagita apusa. Iso ang masapol damat timangan. Ay, maulawak Mildred. Agbalinak la kuman na pusa. Tapno agsida akmat iti naimas. Nabisi na anak ka naglaba. Nakapanaw matan ni Ermalin. Agar mo sa harak matayin. Ay, agmiyaw manindag iti nagadua pusa. Jak pala nang nangan, dumawdawat damanan iti kanenda. Sapay nagadudang agmimiyaw. Ay, madadalan tilimbong ti panunot ko. Adag mimiyaw, damat agtatawal nga aso iti arwayan. Ay, mabagtita ka talagan. Aglalaukan ti mangag ko. Unit ti nagadua pusa ka nagtatawal nga aso. Apayod iskaw, kit-kita amatlatan dagiti bilay. Di ka matagdumugan. Ay sus, di nakmatan sungbatan kaanakan. Tangtanga damatan dagiti bilay. Mangmangagnak ka day. Meow. Ay, balangkan ti sa pusa. Meow. Meow. Nanana, ay, ang mimiyaw kamutan iskaw. Ay, di nak manrabraba ka di ti kasta. Kaya't kumatanti agbalin na pusa, ante. Ay, sos, agmauyong kaniskaw. Apay kumakayat mo ti agbalin na pusa. Ad-adda nga ipatpatag ni Ermalin dagiti pusa mi, ngam iti siyak. Anya? Iso kayat kumatanti agbalin na pusa, ante. Meow. Meow. Nay, anya? Ay, sos. Nagadungag pa iso ti pusayaw, para iskaw. Agkakaiwarada iti arubayan yaw. Awan nga agpaiso ti anak mi kini Ermalin. Ngam nagadumat ti awer ko ha pusa, pare. Kaya't mo asawin, si kaamin ti mga asikaso kadagita pusa. Wen, pare bagwes. Dandani inal daw nga agisangpet iti pusa ni Ermalin. Anya? Marengring ako na dumdumag iti panagmimiyaw da. Nagsakit ti lapayag kon. Maawatan ka, paris ka o. Syakto pa yan ang makangkangag kat masikurana ka. Anya nga tatirumbang nga ramida kadagita a pusa, pare bagwes. Ah, Saanen abalay ti tao da ito'y balay me. No di kat balayan tinagado a pusa.
Di mo man pagpupudutan dagiti pusa, isko. Awan mo ti madingar aramiden taken ka ah. Ngam adu dalauna yan. Erbalin bakit? Mabambanuga ko namang daldalos ka dagiti rugit da. Ano sam ta animal nga rod dagita. Jak pahin makaturog iti aldaw. Tagmimiaw motlatan dagiti pusam. Huston di ta pa nagrikreklamom, isko. Dakkel ti maitulong dagita a pusa diti balay. Iso dati mang parparmag kadagiti marabutit asumrak diti balay. Nyalakit din ni bakit. Isakit na latta dagiti pusa. Imbag kumano si kamot ti mga asikaso kat saan mat. Oh, ilutom na ito nga ikan, isko. Anya, ikan manan ti ginatang mo asidan ta. Wan tap na mailakam ti kanan dagiti pusa. Maulawa ka talaga. Pasig nga ikan ti linaon ti tiyanta. Gumatang ka mamat itinatang wano karnit baboy. Apay, di mo nangag di imbaga nga ilaklak amak ti kanan ti pusa? Anyalakit din aya. Dagiti manan pusa ti bagbagam. Panunutem mamat ti kanan ta. Ay, agyaman ka ta, dapat ginatang ko asi daun ta, isko. Naglaing ka nga reklamo. Oo, mabisin manin dagiti pusa maun. Ay, agniaw damanan. Dumawat damanan iti kanan da. Nagbangsit! Oh, sabi nga aputam iti panyo day tagong mo ipagmutya. Di mo masayop ti rugit dagiti pusa yo, bayaw? Naimyunan ti agong ko amang saysay up kadagita. Anya, masayop ko pa diti paraangan nyo. Ha? Nagaangot! Si maduta ko namang dalos kadagita arugit. Makabanog. Naapay nga minanagado ti pusa yo. Umdas ko man ati dua tarakan nyo. Diyak mo akin ikabagis mo. Ung tanak mo't reklamo ak. Sige, labsan kaan bayaw. Jakon mairusok tinabangsit ang masaysayop ko. Nagangot, makaulaw. Nay, nagamuran mo't tan iti dut-dut ti pusa day tabadom iskaw anak ko. Ha? Ay, diyak nadlaw atatang. Usubam day tabadom. Nagado ti dut-dut ti pusa. Wan tatang. Day tantumot nga men ta nagado ti pusa yaw. Ay, sinalbag. Amin lakit din nga isuot ko. Kadut-dut-dut iti pusa. At dapay dut-dut ti pusa di tamuging mo anay. Anya, ka ba nagdigaws? Agat pusan ti payud mo. Diyak kayaten ti agdigos tatang. Apay ngay, mabuti nga kun iti danaw. Anya, inakaranda ka andag iti pusa asaan nga agdigdigaws. Panagriknak nga rod kat kaslakmat ten pusa tatang. Anya! Itaman pa'y adi ka agreklamo iti panagmiyaw dagiti pusa, lakay. Agmimiyaw dagiti pusa, isko. Mabisindan, ikami da iti kananda. Hoy, sumungbat ka man. Itay ka pa'y ang kasarsarita ah. Ha? Ada na ko niya marabutit. Meow! 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 Ha? Hoy, isko, papanam. Agmimiyaw ka mat kay madayo. Ha? Meow! Meow! Sapsapulan matan ni isko di marabutit? Meow! Ay, kaslamot tan pusa ti asawa? Ante! Nayapa yun Irmalain. Kas kalamaor oraman nga imay dito'y balay. Ante, tulungan dak. Apay aya. Nisko, agmimiyaw mutlatan akas la pusa. Agamat pa yan iti marabuti. Anya? Irmalain, awan mo't diti balayo ni iskaw. Awan ngagpaiso, ante. Napanan nga tati asawag. Ay, amang ano nagtalaw di pusa. Ay, stay. Asawam. Saan? Andiyak kaya ta pumanaw ti asawa kanti. Sa pulok ni isko. Hadamot ka malay, Irmalay. Saan adakas ti agtarakan iti pusa? Ngam saan kumamot a sobra, ah? Nagbangsit pa yun diti unag ti balayaw. Aga kaiwara dagiti nakaturog a pusa. Saan na madaldalusan ti aglawlaw? Anti, puray da kami akaro bayaw. Maap-apiktaran. Gapo iti kinabangsit dagiti rugit da. Anti, ulitak nga ibaga Irmalain. Saan na dakas ti agdaraken iti pusa? Basta saan na sobra. Agasam ngay,
Kasla pagtaraknadan iti pusa ti balayaw. Gapo iti kinaduda. Nalabit ang nauma di asawam. Iso ang nagtalawan. Diyak kaya't ama po ko ti asawak, anti. Sa pulag. Ay, rumbang laang sa pulam, irmaling. Katdag iti nagadwa po sayaw. Iwaras yu langan kadag iti karoba. Nga awan po sa da. Taisudan ti mang tarakan kadag iti daduma. Wan, anti, kasta ti aramidag. Inak sa pulan ni Isko. Kat pagawid akon. Napat patag ti asawak ngam dagiti pusa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nagana sinjo. Baro a modelo ta motorsiklo ma, Limuel. Un mat a Jason. Apay kapoy. Ang mas daawak man, Limuel. Anyat pa kas dawam. Awam mo trabaho. Saan kayo maabak ng pamilya? Nga makagatang kay, ti baro a modelo ti motorsiklaw. Ay sos. No kayat mo ti maadaan iti baro a motorsiklo. Makirelasyon ka iti balo ken bakit abak na. Anya? Kaya't mo asawan, adda ka relasyon mo abakit abak nang. Adda Jason. Baknang ti karelasyon ko abakit. Ado ti negosyo na. Ay nagganasin na talaga? Limuel, ikaw na talaga? Umay ka man kitday. Papananta. Mapantay ti restaurant ni Faustina. Ilibre ka iti naimas amakmakan. Sigurado ka? Sigurado, Jason. Iso nga umekan. Aglugan tayo ti kabarbaro ang motorsiklo. Faustina, iso ni Jason agayim ko. Jason, isumat ni Faustina a girlfriend ko. Nice to see you, Madam Faustina. Di nakawagan iti Madam Jason. Manang Faustina kung hamlatan kanya. Ha? Ay, sige, Manang Faustina. Ay nagpintas ka gaya. Magustwak launay dayta ngayon bagam kanyak, Jason. Faustina, darling. Mabisin kami, Faustina, darling. Kaya't may timangan. Sana parikot dayta, darling Limuel. Kaninyo ti kayatyo dito restaurant ko. Siya ti makamo. Ay nagganasang limoy. Nabsuka. Nagarutikin ng kuyo. Agpada ta, Jason. Nagimas at talaga timakmakan dito yung restaurant ni darling ko. Ay naggasat kamutay. Apay ana ibagam day ta. Kasanaw, naadang kay tinasingpay gembak ng girlfriend. Ay, sos. Apay, kapoyak aya nga agpili, Jason. Tay kunak nga rudan. May mayatan ti makirelasyon iti baknang abakot. Tama itid na ti kayat mo. Ay sana all. At the sugar mommy na. Di mo unay pigsaan ti agsao, Jason. Ang mga numangag na ka ni darling ko. Kay, love mo lang ni Manang Faustina. Kwa. Jay, kwarta na laeng tilab kukin kwa na. Anya? Adda ka di bagam kanyak, darling. Kwa. Adda ko ma. Mabainak mo't amang ibaga, darling. Anya kumangay ti pagbainam, darling. Ibagam lata ti kayat mo nga ibaga kanyak. Kwa. Awan ngamin paggasolinak iti motorsiklok a ginatang mo, darling. Anya? Paggasolina mo't lagayam ti kayat mo nga ibaga kanyak. Mabain ka pa'y lang. Kwa. Saan laaday ta ko mati ibagak, darling? Anya pa'y ti ibagam, darling Limuel.
Kaya't ko kumati baro a cellphone, darling. Anya? Maigatangan na kadi iti baro a cellphone ko, darling. Ay katuwan darling. Nalakalang ti cellphone. Gatangam jay kayat mo a cellphone. Taikan kay ti kwartam. Oh, yes! Agyamanak, darling. Agyamanak. Nagsingpot ka talaga kanyak. Ay, di nakagkandita limbal, darling. Ay, Mario ka. Darling. Umay ka. Sabay tayong maligo sa banyo. Sabay tayo maligo sa banyo. Magyakapan tayo doon. Anya! Day, kabarbaro mo tayo cellphone mo. Limuel ka na kan. Unangkel. Ginatang ni darling ko. Sino ang darling mo? Jay ka de baknang abakat? Unangkel. Nangina a klase a cellphone day taoy. Day. Di ka laag ba initi day tangar aramidam Limuel? Kukwarta am laang jay sugar mamem. Nganyalakid din ni Uncle. Isungarod anak relasyonak itibak ng abakit. Tapno adda pagdawatak iti kwartak. Ay saus, dakis day tangar aramidam Limuel. Anyalakid din ni Uncle. Diskarte ti masapaul. Tapno maadaan ka iti kwarta. Saan mo ba kakuyog ita ni Limuel ngayon may dito restaurant ko, Jason? Ha? Kwa? Jak impakpakamaw ngay mayak dito restaurant mo manang Faustina. Kasta ka di. Umayak lang mangan dito restaurant mo manang napintas. Anya. Inawagan na kiti na pintas, Jason. Agpaiso mo ngamin napintas ka manang Faustina. Kasla saan ka abakay titi pa nagkita. Managraba kagayam, Jason. Ay, saan ka mga rabraba manang anapintas. Agpaiso ti bagbagak. Kaskala artista iti pa nagkita. Anya. Ang mga numabisin ka laang, iso na ibagam kanyak na ito. Karuropam ti artista nga agnagan iti Marian Rivera. Ay, di asawa ni Ding Dong Dantes nga artista. Uy, iso nga agpaisa. Huwag yaman ak, Jason. Gapoy iti na ito ngayon bagam kanyak. Libre ti pandangan mo dito yung restaurant ko. Ay na, taganas ay. Agyaman na, Mike, manang napintas. Anya ti masapul mo, darling. Kwa ko ma, darling. Anya ako mga ibagbagam, darling Limuel. Gumatang ako maiti baro ang sapatos ko. Okay, sana parikot na ita, darling. Consider it done. Wow! Nagkanasan no kasta, darling. Nagsingpot ka talaga kanya. Gatangam di kayat mo ang sapatos, darling. Awan ti rumba nga pagtanagam. Ala, umay ka nga rutan, darling. Papanagta, darling. Magyakapan tayo, darling ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka mo, darling. Ay. Nagpurma ka magtaan kasinsin Limuel. Kas kalaglang lang abalik bayan. Ay, sus. Sikan ati ada, darling, na abak nang kasinsin la Arni. Ala ka kasinsin Limuel. Apa aya? Ha? Pagkukwartam lang day jabakal. Sus. Pagkunaan mo ta pagkukwarta aklaan kasinsin. Katno addamat sa bali nga umok ma. Anya? Adda sa bali a girlfriend mo ti kayat ko asawan. Ne. Kasano nga amom day ta kasinsin? Nakita kayo idi kalman ijay sintraw. Ah. Nagungo kayo pa ijay babae akadwa. Isus sinalpag ka kasinsin. Ay,
tila makitkitam. Agpayso, madyan nakitak anagungo kayo iti kadwam ababay. Kasinsen. Kasinsen. Noan niya man dyan nakitam. Di mo latan ikaskaso. Depende, akasinsain. Ne, anya depende sa asawam kasinsen. Ikanak nga rod ay, iti paggatang ko iti sidaak anaimas. Ah. Tapno jak ibagbagakin ni darling mau nga adda sa bali at chicks mau. Ay, wan. Ikan ka iti kwartam apaggatang mo iti naimas asidaam. Basta, di mo ko maibagbagakin ni darling ko nga adda sa bali at chicks ko. Nginginaan samot da ito asing-sing, Limuel. Nginginaan at talaga day tanita. Ay ayatin ka. Iso asagutan ka mat iti nangina asing-sing. Agyaman nak, Limuel. I love you, Nita. Di nakaka, Limuel. Ang mga noagungot ni nanang ko. Di na mo't lang makita no agkan ka, Nita. Apay anak ko nam adi na makita ti panangagak mo kanya. Imbaon ko ngamin amapan gumatang iti merienda. Iso nga awan ti rumbeng apagbut ngam. Naimbag nga oras mau, manang napintas. Si kamot gayam, Jason. Umayak man ang mangan dito yung restaurant mau, manang napintas. Anytime, Jason. May kalatamangan dito yung restaurant ko. Kumpleto man. Tial daw ka, manang napintas. Napayan na ibagam dayta, Jason. Gaputan nakita man, hindi ka pintasan na babae. Dito rabaw tida ka. Anya? Sino ka di dayta kapintasan, Jason? Sika, manang napintas. Anya? Rabakan na kumadan, Jason. Saan ka mang rabrabak? Manang napintas. Isa mo pa ilang nabsuga ka. Anya? Kasla kalabaga ti strawberry ti bibig mau. Manang napintas. Na ibagay launa iti imanghil arupam. Nalabos na itan nga ibagbagam, Jason. Ay na, naggasat laki din ayan. Nilimoy lagayim ka. Apayan ako nam dayta, Jason. Gaputan na adan iti napintas agar fly nakasking ka. Anya? Ay na, siya la ko man ti mo na nakaamuking ka. Manang napintas. Ha? No saan nakalanga girlfriend ni Limel, inaram kan. Anya? Wine manang napintas. Agayatak mo thinking ka. Papanam Lemuel, nakapalas kamay. Inakpasyaran ni darling ko ang kail. Aniya, in kakadimanan dumawat iti kwartana. Anya lagi din ni Uncle. Sanak matkit nga agdaw-dawat iti kwarta. Ahay, am-amukan Lemuel. No naibos manan ti kwartam, in kamanan dumawat iti kwarta ken ni sugar mamem. Labasan ka pa yan, Kyle. Sa bali manan day tangay pagbagayo. Ay sinalbag ka Lemuel. Luklukom laeng da jay adarling mau. Pagkukwartam lang. Gat-gatasam, tapno magatang mo, tikayat mo. Anya ka di mananti kaya tasawan, di panangagag mo kanya. Darling Lemuel. Ay, amumon, darling Faustina. Kasapulam ka di mananti kwarta. Ay, darling. Kasapulak man ng ti kwarta. Saan ka di kahit itad ko lang ti kwarta, hindi na minsan ngal daw. Naibos mo ka din, di 8,000 a kwarta, darling Lemuel. Darling, naibusen. Gimata nga kami kadagiti masapsapol ko. Ay, Darling, iso akasapulak man ng ti kwarta. pangaramata mi ti kwarta, darling. Gumata nga kiti baro arelok. Uwen, gasta nga agpaiso, darling. Pasensya kan, darling. Saan ka pa may kaniti kwartam ita? Anya? Apay nga eh. Ado nga min tinaggastusak itang aldaw. Iso nga awan ti maitad ko kan ka kwarta. Uray ba sila nga kwarta, no iso, darling?
Kasapulat nga na talaga ti kwarta ita kahit. Uray basit agata, darling. Awan ti maited ko. Iso pasensya ka la kuman. Inak nga roden. Awan matgayam kwarta maited mo, darling. Mawatan na kuma, darling. Talagang awan ti maited ko kan kaita. Nay, apayay, Limuel. Kas kala na pukawan iti namnama. Nakapanimid kang agmay-may sa dito sirok ti salamagay. Nay. Nagunagan day tasin na ay. Apay ka day? Wala akong pera. Ha? Awan lat kwartam magproblema kan. Sa anak ang makaid na, naawan kwartak, Jason. Dinak met pinadawatan ni darling ko iti kwarta. Anya? Jakpat yan nga awan kwarta na. Imutan nakmatan ni darling ko. Amangan no talagang awan kwarta na ah? Iso nga awan tinadawat mau. Sayang met ngamin no isinak ni darling ko. Sayang jay nagado a kwarta na. Ha? Limami ismatan ganyak. Di na matan itad di kayat ko kan ko na. Anya? Sa anak ang mapukawan iti namnama. Paliwak tumanan ti mapandumawat iti kwarta na. Itay pa'y ngagriring ti cellphone ni Limuel. Sino nga iti mauawag kan ko na? Aday ti banyo ni Limuel. Nagan mo't ti babae tagparparang iti cellphone. Sumbatat ngamsanak ngagsasaw. Limuel, kunak man no agdate na ita. Itay ka pa'y nga ururayan dito'y balay. Hello, Limuel? Hello? Sumumbat ka Mangmangagnak ka di? Tiyawanan bain, Limuel. Dapay gayam sa bali a babay na. Lukluk ko naklagayam. Darling. Apay akasta ti langam. Langam mo ti makapungpungtot. Kartingam ti pumanaw dito'y balay ko, Limuel. Di kan kasapulan iti biyag ko. Darling Faustina. Anya ka din dito asasawam. Aday ti cellphone mo. Ni tagayam tinagan ti girlfriend mo. Anya? Lino ko naklaong, Limuel. Sinayang mo ti ayat ko kan ka. Isa pumanaw kan. Ang mga nanya pa'y ti maramid ko kan ka. Nay, nagpinta sa lugan ti nagsardeng iti saan unay nga adayaw. Lugan ti baknang dayta. Mailasin ko dayta alugan ng kail. Lugan ni Faustina. Oh my God. Anya ti kaya ta sa unday tao Da Jason kan Faustina ti bimaba iti lugan. Nagholding hands da. Ay. Nagsuit daan nagnangay dayo. Sana mabalin ang kail. Siyak ti rumbang ayatin ni Faustina. Sayang ti kinabaknang na. Apay nga katawa kang Hawanan Limuel Malaong. Ay sinayang mao tinapinta sa masakbayam. Anya? Linukumat nga ni Faustina. Anya nga ita. Ginagawa ni Jason na gayemaw. Isaon ti kaya nayat ni Faustina. Sana mabalaan ang kal. Sana mabalaan. Ay kung kunam nukumata nagbalin ka na puno ni Faustina. Ay saan nakakumanga isukat iti sabala. Ay agnakam kan. Ay agbabawi agang kal. Agbabawi aga. Ay jakla ko man nagaramit iti kalukuhan. Basol ko madlang amen. Basol ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan, Sugar Mama. Dito'y drama tayo, Anya Laki din.
Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mare, adala ko nga mangga? Hay, unay kan mare. Siguro, nuulag na ita, tinukaw na kan, salbag. Anya? Day tama ni neta. Sangsangwam day talago ka mangga, anya lagi din. Ayun! Jakmut lang napansinan. Una yan? Sus! Kaslamat amin na linao day tarupam. Ngam saan mo bailaan nakita, dagita nagdadakal amangga dita sangom. No niya loonay ayat ipampanunutam. Si kakit dimat. Nagadumanan ana ibagam si kabakla. Mala, mano a kilo ayat igatangam? Mano ti per kilo aya? Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak itimay sa kilo, mare. Makapangpanganak at talaga itimangga. Okay, mabid lang, mare. Anya dagita nagbubukol nga imot mo, Mare. Ha? Ay, kumare. Mangga daytoy. Makapangpanganak nga minunay, iso anapanak gimatang inja ni baklita. Ah, ay, kasta ka de? Rabrabi imot amangan ka iti mangga, Mare. Kat, saan mat ajay oras timangan? Si kamat. Si kangay mare, papanam. Ay, may sublatak man ang mapan terse na ni baklita, Mare. Inakman gumatang iti si daan mi. Ay, katwa na. Barang saan pa yan nagsara? Ala, mapan ka nga rudan, mare. Barang nakalukat pa'y. Nasabat ko ni Brenda, Mare. At damot imot na amangga. Ha? Ay, wan, mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di? Ay, una yun day jay ababay. Rabi nga manganti mangga. Siguro, masikog day jay. Ang mga nuagin inaw kit din. Ha? Siga kit di mat, mare. Kasano ko mga aginaw kat awan mat asawa na. Oho, awan asawa na. Adumot ti tricycle driver amang itultulod ken kwa na ijabalay na. Oh. Anya tamo tayo ngay. No, damot aramidan da milagraw. What? Oy, nag-advance mat una yan dahil panunot mo, Mari Tonya. Ay na, ibagbagak la ang tipod no, Maray. Amok ti mapaspasamak iti biyag na day ja, Brenda. Awan asawa na, ngam adaw ti lalaki na. Iyus. Anya? Iso nga amok, masikog day jay. Agasam man, kundi gatang iti mangga akanan na kanumot kit rumabiin. Amok, agin inaw ti sayat a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag. Nung nangalalaan na nga tati kastang imbaganakan ka, ha? Ay, amo mata ni Tonya. Amin na makita na agad adamadi aka ipapanan na. Ay, una yan. Gapula ang tanakita na anak kaigam iti mangga, ibaganan nga agninawak ka, no? Wan, mare. Iso timbagana, iti simublat kan ka nga imay gimatang. Anya lakit din. Apay, saan amabalin ang makapangpanganak lang iti mangga? Iso nga imayak gimatang? Diyak manamugan ko, ana. Okay, sti saba. Tay bagana pa'y kan kang kaalo ti lalaki at tricycle driver amang itultulod kanyak ijebalay? Ti awanan pa'y na babae. Gimatal ti dakulap ko iti rayta nga imbaga mare. Mataungpak day iti left and right kunak tumat. Ala, tumpaam. Maruwam, ababae. Day, tati parakan ka. Anay ko, apay atinong panak matlatan si ka, Brenda. Apay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak?
Lablabi naman. Maminsan pa'y, lablabidam ko ng pailang, ha? Apay nga atong pa, kamatan atong pa. Anya nagitinapan mo imbagbagay di tersena ni bakla. Alaman, ibagam man diti sang wanak ita. Anya? Gapulang iti mangga napan ko ginatang, napan mo matin imbagbagang agninawakon. Kan tidakas na pa'y, nakunam kano anagado ti tricycle driver amang itultulod kanyak iti balay. Malamang, iso din na kasi kong kanyak, kasta ka di. Ha? Maminsan pa'y, day tati maganap mo salbag ka. Awanan kay tibain. Amin matan kat ikam iti dakas akay papanan na. Maminsan pa'y Tonya, maminsan pa'y ha, salbag ka. Ay naapaw. Una yun day kulay ti rupam si Katunya. Kasla na luom nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkaraw. Tama nga no si ti pagdasalan ti pungtot ko iti Deja Brenda. Oh, si Kapay lang ti daganas na nga agsaw iti kasta. Anya? Nagkunangamin ken ka at tila mapan mo ibagbaga iti tersena ni bakla. Anya nga ita, tinungpa na kalangarod iti kap na kam atong pa. Sumardan ka kunak. Ne, dayta ngamin ti paglayngam. Amin na makitam, dakas ti kay papanan na. Ulitam to pa, tapno tong paan da kan tumanan. Anya? Tapno maimyun dayta rupam iti tong pangaawan patinggana. Anya lakit din. Ay, naapo. Gusto lang unay na itangay naramid mo ken kuha na, mare. Aywan mare, maminsan pa'y talaga amapan istoryahan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pati paraman ko kankwana. Ay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, mare. Agasam man, tawan pa nagduwado ang anapan ng tungpakan kuha na. Ay, marurodak man iti tattao akas kankwana. Saan mat nga anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan. Asino kumangay, ti saan ang maibabay ni iti kasday nga aramid na. Sa bagay matkat ni, Awanan ba inday di aton niya? Ure man no aglinipat kami, agkumari no kasday mutlaang ti ugali na. No awan kumarik awan laang, anya lakit din. Kat, saan na kumamat ang raman, mare, unay kan? Agkumari talatamat, unay yan? Sino ngay mat dyan nakita kakakuyog mo ang nagpalaod iti kalman, mare? Ha? Sino ang lalaki ti bagbagam mare? Di ka man agin didi nga awan ammo, Mari Lisa. Anya? Kano na palabas kayo iti kalman, nagkuyog kayo. Panagkunak ni pare kulas dayjay. Un mare, naira na ngamin nga adamapan ko alaan ijay laod iti kalman. Kat nagrana kami mat ijay kalsada, ay kat nagkuyog kamin Amo, mare, ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog ako nada. Anya? Ay sika talaga mare, amumot nga adda asawak. Ken maysa, si aasawa mat ni pare kulas. Oho, amom itapanawan, adaman asawa wunno awan. No ti panagkunam ket adda something mi kin ni pare kulas, nagbidot ka mare. Nagrana kami laeng, day talaeng, anya lakit din. Apay, mare? Saan ka kadipay? Anagnagkam, hindi pa nang tungpa ni Mari Brenda kan ka? Katpudno matibagbagakan ka, mare. What? Nakita ti dua amatak ti panagkuyog da kin Nicolas. Agos man ta nag-sweet da pa ya magmag na iji kalsada. Anya? Iso apatsyag. Adda saan anasayat nga aramiden da. Agos man nagragsak da magmag na iji kalsada. Ay, siga talaga, mare.
Amin mata na makitam kat kami ti kaipapanan na. Naimbag kumaa, no nasaya at akaipapanan, ngam saan man. Ay na mare, saan ko nga ibaga no saan anakita ti dua amatak kunak tumat. Ala, adaken ka day tamare, ngam no siya. Saan ko apat dyan ti bagbagang? Ay, salbagket di day di atarabitab a babae. Saan lagaya masisyak tinang ibagaan na mare? Uray dahanagan Luisa ijay daya na panamadlaing bagbaga nga adda kanulimed a relasyon yo ken Nicolas. Una yun aton niya day jay. Ay, jak amuno anyat maaramidak no makitak ti panagrup-rupa na. Amom, ni Mari Brenda, saan na nagpangadwa na panayay balayda na panatinong padagos? Gapumadlang iti sana budno alablabiden na. Payman day jay a babae. Anya lakit din. Kasanon no makadanon day taadamag kinilakay ko. Sapay managimon ta asawak. Anya laangan nga iti maibagana. Ay, wan nga agpaisoan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy laang. Mala, mapan kay di balay damare. Kasarita man na imbag. Wan mare, talagang aramidak dayta. Saan laang apan nakisarita? Talaga ang matungtakan maisagunot ko day jay. Anay ko! Nagawan abain mo? Mangdadaal ka moten iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak matlattan Lisa. Talaga adamagampay laang no apay atinumpa ka. May sapay. Hoy! Anya ka din ti aramidam. Salbag ka. Di mo orayan ang mangirwarak iti pangpang urkukin ka. Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba nga dalimad a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanaknakam? Nakitam laang anagkuyog kami. Tilamad tan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Anay! Salbag kakit di. Kasanon no maamuan ti asawak day ta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa Nicolas? Ad ebidensyam, ha? Kwa? Awanan kay tibain? No dumanon day takin nila kay ko. Idarum ka kunak tumat. Nakitam lang ang anagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa'y lagdiwig day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Ay, tinumpak iti nagsasaruno. Anya? Kit nan ano nga yung tirupa na? Bibiyang ko kumaitirupa na. Tinapatag kanyak. Natungtak iti namitlo. Ay, una yun bakit? Kaasi mo tirupa na no kasta. Sapay rapas si dakulap mo. Sa anak anaasikan kwa nalakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Ha? Talaga apungtot tinagari iti bagit. Ay, yan laki din aya. Maminsan pa'y nga damangag ko asayang gusang na day di ababay. Talaga asaan lang atong pati iparaman ko kankwa na. Bakit? Nagalas ti ugali na day di ababay. Isun sa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangaryat! Kanya lakit din! Nay, lana matday tay pulpulagid mo di tarupam, Tonya. Tagtal na ka. Apay, nasaniitan day tarupam. Gapo iti tungpa nga awan patinggana. Anya? Naimbag man tauray namin anuda atong paang day tarupam. Kat saan kalata mo pukpukawan iti namnama amang ipapaan iti bambanag nga imposible ang mapasamak? Tikunak, sumardeng ka. Tamangan no si kamat itong pa. Aha! Di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugalim. Apay, manupay ayati masapol amang tungpakan ka, sakbay nga agbadbaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa.
Kita man, saan pa yan at tumalabday tala ng ikabkabil mo di tarupam? Ho? Kasla nakatres pa'y laang ti ima ni Lisa dita. Ho, anya laki teng. Ay naabaw! Kung laki din no asino kan, si kamagayam to niya. Si Kamat Cardo. Kas maalaal-alya ti panangkitam kanyak, takas tao na yapan nakakigtot mo. Kas kamo lamang gagamutan iti kasta lang Anya? Day tagayam ti bagbagada, tinungpa ni Brenda, kinlisa niya. Ay, unay mo ngaminan ti pamayam ka nagiti makitkita mi ti aglawlaw. Amin mo ten kay ikam iti sabali akay papanan. Apay, adaam mom aya itinapasamak si Kakardaw, takas tat ibagbagam kanyak. Alaman? Amo ka. Alangan mo asang nga ibagat ti asawa kanya. Ay sa hosto niya. Anya? Nimbaglangan tasanak adagos anamati iti napan mo imbagbagay ti tattao nga dalimod a relasyon da kulas ken ti asawa. Ay salbag ka. Baliwam day tangaw galay, tani. Kaasi mo day tarupa mamatongtong pa. Gapulang iti kinatarabitab mo. Nyalaki day. Oh, nakita man nanda ito imot ko a pinyak ng orange. Ha? Ang mga no ibagamanan nga ginawak iso aging matang iti kastoy. Ibagam lang, tapno itapay lang luguban kan. Ay, si kakit dimot mare, awan matibagbaga. Anyat amok, no plan-plan wamanan ang mapan imbagay iti tattao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabiin. Ha? Amok ti ugalim kat. Amin ang makitam kat ikam iti dakas aka ipapanan na. Ibabain mo mati tao, gapo iti kastang aramid mo. Kwa? Pasensya ka kuman mare. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Ay, nasaya at nupod nun ay taga imbaga mare. Tungpaan ka kuman kat. Yay uray la ag-black day tarupam. Makapahay blood ka babae. Ditakan! Nakita da kami itay ang nagkuyog kiniberting. Taintulod na tiginatang ko a feeds ijay balay. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimod a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha? Pakitaan ka manan iti istar ko naktuman. Kwa? Saan mare? Si kakit dimot. Anya? Ikarek, saanan ang maulit pa'y ti inaramid ko, idi kada kayo ka ni pare kulas. Aklo na ka naglablaba sa kunay. Nasaya at kit di ata na amiris mo dayta. Salbag ka. Ay, pakawanan na kumamare. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Rumbang lang makadadaal iti biyag ti agasawa dagitang aramidam. Uray awan kinapudno kan pamaneknek mo. Nagturod ka amapan mangibagbagay ti tattao. Salbag ka. Kas iti nakunak, saanan ang maulit mare. Nasakitan da ito'y rupak iti tungpangawan patinggana. Husto lang, bareng agnakam ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.